I evo nas u drugom delu. Klipa povodom opravke pojačala X-Wave Maestro 2. Kao što vidite, skinuo sam napojnu ploču. A sa nje ova 4 elektrolitska kondenzatora. Negdje u komentaru sam pročitao da su mi dobra merenja za kondenzatore, ali evo sada ćemo ih izmeriti van ploče. Ajmo prvo kapacitivno. Ovo bi trebao da je kondenzator od 3300 mikrofarada na 63 volta. Hajde da provjerimo tu vrednost. Kao što vidite, ovaj jedan kondenzator i na ploči kad smo ga merili, on je pokazivao, njegova merenja su bila DSK, discharging, i to je ono što ovaj kondenzator non stop pokazuje. Znači, on je neispravan i previše je lak. Ne možete da osjetite, a volio bih da možete, kao da iz njega sve iscuralo. Ajmo sljedeći. 3300 mikrofarada na 63 volta. Eto vidite njegovu vrednost. 2500, 2600 milifarada. Milifaradi su u pitanju što se merenja tiče i on je neispravan. Ajmo sljedeći. 4700 mikrofarada na 35 volti. Mi dobijamo 4420. Ajde zaokružimo na 4400 milifarada. I on je neispravan. Još jedan od 4700 mikrofarada na 35 volti. $4400 milifarada. I on je neispravan. Čisto da potvrdimo merenja, iskoristit ćemo i Aneng, čuveni. Znači tražimo 4700 mikrofarada. Kao što vidite, 4600 milifarada. Ajmo ovaj veći. $2900 milifarada. 1000 puta veća kapacitivnost od propisane. I kondenzatori su probili. Oni nisu ispravni.
da izmerimo njihovu otpornost. Kalibriramo pipalice. Skala je na 0. Njihova otpornost je ispod 0,1. 3300 na 63 volta. 0,04, hajde kažemo da je to. Otpornost kao otpornost na ovom kondenzatoru je dobra, ali je kapacitivnost prevelika. Oni su probili. Sad. Ja sam na ovoj ploči obeležio ispravne i neispravne kondenzatore. Ova dva, ovo bi trebalo da je plus, ova dva su ispravna, međutim, ovdje imamo 4 neispravna, ili su baš za ispitivanje van ploče, i ovdje imamo gomilu njih. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam i ova 4, 11. To je ono što sam do sad testirao, što znači da moramo svaku, ali baš svaki kondenzator na ovoj ploči da ispitamo. Plus tranzistore. Pa da krenem.